Adam don malitu pini bai si ning karong birta nang litum hanang liban piklo labang ke ajak ding kluipen nili Ongsar Sarmon Ronghang mate Smon YouTube channel ahin pen non herjong ki thur mi owe ki mi tumha hirjir kihir tumoso lamhancha he hui tok ik pen kapai hir ik toy mate labang so kapa chepate ik toy ang thek nili phan si ang papik toy lo labang song thek nili long Nong'e tamen nangli ik si pini nili Nong'e ke long pon ik bahini abang phitum ha pipajir pon ik long lo pen nili ning ching samik piglo labang su hirjir kihir online ka chepate pon along ke ching si Nong'e chepalong pon lake sami Elishma Rongpipi pen si chepalong pon ik lo lapen adun thu mate second Nong'e bangke Sami Puja Engtipi pensi chepalong pon iglo alang litung bahini ta hirjir kihir video online chepate pensi chepalong pon iglo lasi owe kimi tum pansi hirjir ke tok lapen kihir chepate ilitum pansi ining chirung ignang ji athenona por ke achat along stami ilitum chepate dun mate ka charli dun akenang sot lasi labang so puthak kamatha phone Smon YouTube channel mate Smon Ronghang Ongsar Sarmon churu piklo lapenali tumi si las bangsu YouTube channel atau Facebook page follow ikelang mere subscribe ilang mere prapjit me subscribe tha lang li misen lamjir lapen hirjir tami paklang ponik ber si pansin nang tum kimisen kenang sot video thek pon long ibomji lapen kimisen jai me kideng pon seme nang tum thek pon long ibomji masikado seme domi thak me kardong. So first of all, congratulations Elishma for achieving hirjir tomoso lamjir ketok kihir di along kaya tempot corolo panse di pate bomo. Congratulations Elishma. Congratulations Puja for achieving certificate of hirjir tomoso and lamjir di corolo panse bori bomo deh.